Johan bung som ni lekhat Tiberius tuipia Jesu akilak wai thilte nung in Tiberius tuipia anung zuite kianga Jesu akilak no na hichibang in ama akilak hi Simon Peter le Thomas Didom achi u Galilee gama kana Nathaniel Zebedai tapani te anung zui dangte ni to a khom u hi Simon Peter in akyangwa ngasa manding in kakwan dek achia amao akyanga no koleng na kyanga hong ka hong sam ding u achi u hi apot khia wa longa atuang wa hwai zan in bangma aman ke u hi phalwak in piauta ka Jesu avadinga himali anung zuiten Jesu a hi chi athei ke u hi Jesu na kyangwa naute o nek ding bang hiam na nei u hia achi hi amao kyanga nei lo chi na dong hi huana kyangwa along sik taklam a len pai le uchin naman ding u achi hi apai wa ngasa tamziakin akai hezo ke u hi huchi in nung zui Jesu it pan Peter kyanga topa ive achi hi huchi in topa achi ahi chi Simon Peter in athein apuanak tungsil atenga ama vuak tanga ahi a tuipia atom heta hi himale nung zuiten long neu chikin len nga sa a dim to a kai komin a hon zui wa gam akipan a gamla nga gama kipan in a gamla ngal ke wa tongzani hiam phet a hi huan gam a hong swa takun a mei hol a mei to sa atunga nga sa le tang ho em sa amu hi wan Jesu na kyangwa tu in nga sa matu a hen hon lato un achi hi huchi in Simon Peter in ava tuang a nga sa lian pipi a dim tui ge a hon kai khia a zakhat som nga le thum apha hi huchi lom in atam ma le len ke huan Jesun akyangwa jing an hon ne un achi hi nungzui te laka kwama in akyanga kwana hi chi in adong ngam ke u topa a hi chi athei u hi huan Jesu ahong pai a tang ho ala a akyang wa apya a ngasa te leng huchi bang ma in apesam hi huai tu Jesu misila ka kipan atho no nung a anung zuite kyanga akilak thumvina hi Peter kyanga Jesu thuna nung te huan jing an ane khitun Simon Peter kyanga Jesun Simon Johan tapa nang hiai te sang in ke na hon I zo hia achi hi aman kyanga hi topa ka hon I chi na thei hi achi hi aman akyanga kabelam no te wakin achi hi huan ani veina ding in akyanga Simon Johan tapa nang ke na hon I thia achinon hi aman kyanga hi topa ka hon I chi na thei hi achinon hi aman akyanga kabelam te ching in achi hi huan athum veina ding in akyanga Simon Johan tapa nang ke na hon I thia achi hi huan athum ve na a nang ke na hon I thia achi in akyanga again ziakin Peter in alung khama akyanga topa bangkim na thei ka hon I chi na thei hi achi hi Jesu ni kya kabalam te wakin chi takin ka hon hil a hi na naw pan lai in na tai a na kiga ka na ut na peu a na ho a himale na upat hun chiang in na khut na zak ding a midang in a hon gak sak ding wa na ut lo lam a hon kai ding u achi hi huai thu bang chidan a si in a hiya Pathian apa toy ding chi thei sakna ding a again a hi huai hi again hitin akyanga hun zuin achi hi Jesu le nung zui dang huai hitin Peter akiheya Jesu nung zui it pa nitak an neklaya a om ngai a hong on phei aman sak ding pa kwa pen a hiya chipan amau hon zui amu hi Peterin ama amu takin Jesu kyanga topa hiaimin bang a hi dia achi hi Jesu ne kyanga ka hong pai non tan a om ni lo ding in deileng huai nang bang lung himo huai nang bang lung himo zen na hon zui in nang hon zui in achi hi huchi in huai nung zui pa silo ding in
thu au nau te laka athang ta a hima le jesun asike ding chi akianga again ke a kongpai non tan a om ni lo dingin deileng huai nang bang lung himo zen zen chilel a hi zo hi huai nung zui pa hiai thu thei sak pa le gel pa a hi huan a thu thei sak adik chi i thei u hi thu hit na huan hiai te lo leng jesu thil hi dang tampi a om laia huai te gel vek ding hi le lai bu gel ding teng teng khovel a leng ata zo in kaging take hi amen